Papa sa fè la? Kale kan. Sa fè? La pou pen do kan. Wap kale kan pou fè ki sa? Bay do te eat. Pou nou e jan papa m Sitiré, nou di se mari mwen ki Sitiré. Papa m vini lap kale kan. M pense se bonon sa te ye, oui? Non, sa se kan. Sa se kan ni ye? Yes. Lap kale kan pou pitit li manche. Nan li peze sou se. Koman li really? Peze sou se. Ki sa wap peze ya? Peze kan nan pou sou se pou breji ya. Pou breji o? Yeah. Oh, mwen kompran. Ou toujou kale kan pou pitit ou? Yeah. Ou Sitiré an pil. Yeah. Yo di ou Sitiré kounya pitit ou prale manche bonon. Yeah, banan. Bonon peze ya. Papa di moun yo bo show. Good morning. Ki sa ki good morning na? Di yo bo show. Oh, bonjour. Bonjour. Comment nou ye? Yo di yo kontan we ou shoti a. Ok, m kontan tou. Oui, yo di ou jen cha an pil. Yes, Ou bel. yeah. Yo di ou bel garçon. Bel garçon. Li bel, li gen. Komen pitit fi ou gen yen garçon? Gan pil. Ou gen yon 50 men li kale ti kan pou pitit li manche pou mwen pa kase dan mwen la. Yeah. Ou Sitiré tout pitit ou kon sa? Yeah, tout. Pou ki sa? Ou Sitiré yo la? Vle proteje yo. Pou ki sa ou proteje pitit ou yo la? Paske l bon pou fè sa. Li blan pou fè sa.